na mini Kofi Adoma na nka mukuru ni nyamba tonwa e de abemani no wate nka bebi a mesesi ka kodu bia ne sa ohini jonchi wei atwema so ka atwema so ohini poto koto bonkum ya so we dey want from no work into so yo ohini nkwasi afọ hene ohini ntoma efra wo ntoma fifi ntoma asene na do ma yi bia be platform akada fantifu ye fi man ya techi ma chedo wo na asam no wode ko galam ya wade abo kaje my bedu echi ti to onyin po bi olutu galam se akodo no oja galam se mu olutu wa sama abo wo ka de ko galam se ya asam de ko fefro obi mo chede we twado won twado galam se enkoto do hin no wa ro ni preto mo ojira teche no mo oli e wo so Domahine eye domahin kro hene ene nkrase bi ehhehye nas ba domahine hinie entwemu wo breku entwemu wo sunya entwemu wo wanchi entwemu wo tachima entwemu wo kranza ni nkronkra keka wo mu ni mebuno na mu di yatem because of the obi mo ye ni chire ma chire mo ye ni wo here ba kwa oda ya no itu domahine eye ohine a oda domafo ano but onna bunu nyina no ena asante hene eda asante nyina no si e kana ni monyemu sikamu baby asante hene die duru no asante hene hia obi se obi be promote na hene o domahine na hia so obi be promote na hene. I am telling you guys the truth. Abusia edini yesay and one so TVGH abusia edini yesay so TVGH unya subscribe channel subscribe this and like you know comment no share the amount for so nya bi edey ahwe ai eneso yeda foforo enenso so yeda foforo edini ya Kwaku Alaska ba ko pe maje medwa transgender ensem na mede ba nsem asisi niam akoso system ni mu akoso ntenta fidie nso ne me akoso asantemem ekoso doma abromam ekoso nkramam ekoso voter region ekoso hehe nam de nyina ka mode aba ai because na die na access bi so TV for the na access bi ensem asine echi kure se tie nie ai ke se tie nie ai abusia enne mede ni mama akoma ensa na e mawo ewo sa video yi mo me kire oni mama akoma video makoma ensa na mawo baako eye ohene ba media me bra pania owo abrochima e friend ohene ba media ne channel de ohene ba media waka asem bi pese be discuss woni aka ho asem 2 me mawo me nua ba bi so o TikTok oye bononi obekasa e de akire sebe abonofo bloggers ene abonomamufo titu domahin kro bekasa 3 me konfante ye konfante ye konfante ene me konfante kaka wacha ebe konfante so ye nuanum fantefo so wakasa wasori wakasa papa na bombo watu ne bombo ne mi bi da ebusia fantefo he no kwem fantefo ma no ye wo sem fantinika so ozi watam a ebesu etie nsa na besu ni siyo die di nkan yenko be bra pani ohene ba media ho wo dia asembia tudwa mehu ni video bi o dia asembia tudwa waka ho asem se emire bi etwam eye nana doma hene enne ni mpanimfo na tena nkunya faafo frɛ no nkofo frɛ no se ono ni other bloggers bobo mudin ohene David Twene Jonas adwene pa hene mo omo a yese won wa bro chire dodo na mo promote asante kan asante so mo nyina mra na wo mo ntena se no omo promote doma hene akonwa no na en kombe yetse ono no be kese nchen asante hene tieni yo aso me kan tieni yo hene obi a wa wo hwem so TV so bia timini ye pa enyima no so nsi bone wonti bia se no wa kire wa adwene no wa comment no wa kire wa adwene keke dia ma me wada roma ohene ba media se wo hono mana nana agima badumo eto nsa frɛ wo mo no mu ye meeting se eye wono ohene ba media Twene Jonas eye ohene David
ene ada adwempa hemu nyina ka ho ades nkofo binum ka ho bloggers na ewo abochire no ada bloggers bi wo Ghana na de ade nyina omumra no omuma promote na na agema badu akonwa eye dom ahina konwa no sa be promote na enye kese nchen asante hene akonwa ena ohirba media say asema wo kan die mo kan die ensirimiti because me can bet say me promote mu akonwa me say me be promote ma me keke kran kan e different by say me promote na mo fan so nsi ohine bi kon so mo so nsi ohine bi kon so kasa ohine ono no ni hwe oni pa obia na wo na wo pa wade onye ena ohine ba media so otwe ne ho ai video ma hwe video mehu me mo so hwe bi atie bi no tie fo ohine ba media ni muton ena otwe ne ho firi ho eno na tan o tan ohine ba media ohine media kwa kan say sabio omo ede ne court e was asem we say ho amede court was asem we say ho omunim se wo ka no kore pa no wo kan ti omo ne court twen akosi no mo atwa 3D mo jai na me na madwene ho hu se enti nipa timi tenase ebopo etenase wo Ghana ha se me de mesore etia minua mesore etia ahemfo baako mesore tie ohene baako se wakonwa no so kya mi ntim pese me ye na me be ye te se wona me betena wo so na wa frefre media team wa frefre bloggers enna mmra be ye meeting na omo njentu no be promote no nka nsem na omo ndi asante hina te no omo ngu asante hina ni mase ne mfa mpagya wo bono de me dwene wudam se asem ewure mapa asem yi mu odu asem yi sebe o emu evram ne sese na nado manhene ne mpanyimfo ye saade ane tebe mu anyade anano madawroma eni die mu ara sebe o da bia me kan se me platform fa ni dia tem fa di mate because obra na wabo me mobi sebe di bire bia wo me ni bi ebia mpa sebe japade wan ye wasase me nya bita enti sebe wo cheme enti se ya mpase sani ma wei ma ye pa wache na ntine mado na yi tunu Jonas mu eye ohini David mu adwempa hene mu so di asante atem di otumfu atem ade a wonnim on tibi da na mu ti otumfu atem ade ni kwa se obeka nka obeblemu ayi president kwa na mote 70 interviews na mu blemu otumfu na mu ti na tem na mo kan se mani kwa se mo ka ana ajama bedu bro yenyina ye baako yenyina ye baako praye wo yi baako buka mo emu ye baako si yetwa me ho a emoja beba enu abi na yetwa ho beba wo enti bani say na 7 na motimi tena se bopo eyese sebi mu be free bloggers mu free media team fo na mo dia soreti asanteman na ze kan tete akon bi na mo pesa mo de ba kan tete niema ni bi na mo de ba na wan kasa mi busa asemo na wadawra mo ani di mu ara na ndo ma hene ni di mu ara wan kasa wodwene ho no ze mo ye sa plan na mo plan za team no mo betimi da sante ba fam de ebono man nyina kwa motimi sante ba fam muntimi ye ka bono man nyina kwa motimi sante ma fam na Ghana kura no mu nyina kwa ndem sante ma fam na sabio ebono nko na do ma hin nko na no ya na me o se me quality ade bi ye quality en bloggers ye quality ade bi kaka because abono nko nye omu nyina na ye saade no enema na ekoso no na de ma bedu ye no enema ekoso enye obia abono ni bia ne pesa but asamba ye de fo bono abono fo nyina ye ne ha dwene ebi wono mu asabio enema bi ekoso wote na me hu video bebrebe nkofo communicate kasa se ensema ekoso ko ba na yesra mu enya abono fo nyina na tesa entinsa mo ka mo nye specific se bia edomo ahinkro na naje mabedu na kriti sa pro na ba enti mo takra wono nko ha na mo me mfamfo abono fo nyina na abono fo nyina ese na abono fo ese na abono fo ese dabi ti mesre no sa na mo me hwe me nse no so pa enya abono fo nyina na so sa na ma so obi wotere bi dwene ho obi tikuma se odi ni pa obi ni na busua abobra beto asifie ato asase wo kumase ya wo sifie o moti ya bo mo bra papa bi dodo na ye yapade wo asantemem ha dodo na ye yapade wo asantemem dodo na te di dwa ekoba asemba na okofie na akohwe akoso tu fie no aba
nti ya na mo yemfa mfo abonofo nyina sebe wo mo a mo ka ho asem no na so ye de obi no mai ne e ka ensem na busia mo yemfa nsem emfofo eye abonofo nyina nya abonofo nyina na ede etisa ha nyum nyina etisa eye particular place bi na omo ye tiketisa confusion ni san mande ede ba ya madam asese matemase opa madam ase enti me basu bio se mabopo sebe do man nkro ni nananom abonofo no binum atena se abopo se ne bloggers se mo pese mo gu asante ni mo asemo twe asante bafom na mo timi atwe asante bafom asem se mbu se question keke mo betimi atwe asante bafom do man nkro wotimi atwe asante bafom wotimi atwe otumfo bafom baby otumfo dun ewiase nyina otumfo ye reti Africa country West Africa reti ahemfofo omo wodi omo wodi bre like omoni woni munya omo ewiase Africa mu ase ya otoso mi ensa wo enti wotimi atwe na bafom untumi ntwene mafom da enti saa pon na mo boy ye ne kosi sai ena na amrantie ene omankora ba eyonyon boy se bo mu fa camera no musumu ne mu dimpani atem no mu kansem ani kwaso mo kan se bi mfreni mu asem ensem asabi o ye tete ne ma me kura nka bia nkyere ne woka de kire ni pani wa bra ne pani so kura bi ga wo hu otumfo a na na obro ni ba blog ba ko bi kan asem bi na me hwe ne video me hwe ne video me se eye omukọ ko afie festival no oka ena magrab ye ne video bi no be kanta se on soma magrab so nyesa na oka se wose ono no sabi abonu fo ntokwa do man nkro ntokwa ne sabi asante ntokwa no mo kono on pese no ba fofo mo pa ne chew pa ye chew na sabi wono no se ebi a ye nipa na e wa bantesi ehu na do man hene ko ebi kwa be koto ne achia no metena se ye pa bibiri wo ye right ena o sa kan se ye wura opem so so se obi hu ne kura bi kura hu opem so untimi kura me no asemo kan metena se e ne kura so hu opem so a na betema be opem so ubutimi kura be na kwasa wo kwatia no ono so ye so che ba tia wo but ukura na untimi men because animonyam ni de kuta no tumi ekuta papa no untimi kura men no akwatia no entino ensem bi wono mu a me de be fam keke ensem bi wono mu na wo ka wo ya brantie wo sisu na obo obra na wo ka nsem bi susu wan hwe ni yi a unhu ni yi wan hwe ni ya we de unhu ni yi enne na wan hoden enne na wan no betimi ja kasa wo na be ka nsem na wie kira sem no ni asem o kira nua na ye den adekinye tia na wa hwe ni yi me nuanom bloggers me nuanom obi bia wo ka ahemfo asem wo ka ohene bi asem wo ka panimi nka ohene kwa wo ka panimu bi asem president o tia kunya so wo kana asem endinatam emi wo sia bi asem endinatam ensebe mfa enkansem bi ntia no na bia ono na emfiwo a tumi bi woncho wetima fiwo wate abusia mempese me kasa yen kohwe ohene ba media an ohene ba me bra pani ohene ba media asem na okan ne nko ti message ya e ba beto aso ama Baby, men am say they called me, they wanted me to help them to say empeja bona kunya no nana do ma hina kunya asem me say repeat ya na ohene David ni twini Jonas mu nyina no they contacted them and na me tie meeting first meeting me hwa adwuma mpese wo mum ye yeboa nana do ma hene no a na adwuma no nye say yemboa na kunya no na emum ye ba be peja na ma ne de abetena obi so na nga so da bi mint means sorry na mechi hwa santeman na me meye sa adwuma ne mpagya wo na won fa be sorry asanteman so timenye na mtwe me ho free mu and I'm repeating it every be so mo de me call court na me go see say no more agile case literally because I am telling the truth and nana you need proper media team nya de boys bi o mo di phone sisi wachi na o sabe o twam set baller no mo de come ready di wachi na o sasa baller ni you wrong. Why do you say we adwumo? But you don't do that. Same me na me guide wa. Make sure bra de wasa we ye. Na de ni kwasa we ye. Obi ka say o proper ni krum. Actually me ba be your education. Same ka say we abon say Ohineba is telling the truth. You don't do that. Santene hu man hini bia wa santeme mu ha. Ana brempon say okura ball at tegaten. Near the phone seen so. But they work behind cameras. Echa de wo yi. Omo ya adwuma cha de wo yi bebru. Nanso ye wade nyina ho kwae. Na ye nyina ne fata ye.
onua ka kum ye gele kwakuo nim samote wo he ba media ansem o kan no ene da ho no ene da ho no man kan kire wo se ene da ho no ensem no so aya na sabi sefem kakra aya na areho sabi o empanimfo ya sabi nchirima be suamo na afe nsem se ni ma bi se ekoso a ebeboa emwa ntime de kakra meka kire yen youth na ye ba no se momo yemfa yani yeden entofom yenya hwe yie wiase na hokwa se ne ye wode a okena aye obidia ene ne wanya hoden ene kasa na wo kasa o betomire wunya bi sabio ntina ye bibia ne ahwe ni yie obi ni ma de chemu nsem memeti wei minim memua minim obi obetuma bɔ masase so min kan se kwa minim like minim se ebia memua bi free sebi ebunu ni bi ho na eba minim se ebia memua bi free santini bi ho na eba minim se ebia memua bi free sebi egbani ho bi ba minim se ebua memua bi free eye sebi o nodna ni bi ho ba ebia mfantini bi ho bi ba ebia ankrani bi ho ba yenyina eba ako betuma ko hia ebunu ni obeboa me mi wa aborofo na wufu ebi wonu ma omoni ye tisi mo peya sem papa hwe Mr. Nick danso abiam wo ye de ani wo ye bunu ni o papa ne se ni si pe bloggers ase wo se penny parcel nye binye sabio wo to nsa fro program na wo na wo ba de wo se hwe on efe keke enye on nkwankofo bebre na wo hono mu asabie no mu di nkomo ye no mo ye mo ben mo ye aborofo mo ben intino menkoto mi meka nsam a enim meka de mi ne kwa de minim po form obakoso mo ka de na minim mimiswa omo se woni wo ebesua yesua history yesua obehunu de wetima ka bi but enima bi so wono mu a media panim be kan metie de wo kan because minim se me di brain ba bi a wo woni de wo kan metie wo me mfa media mesua no me betoto ho ba me metra bonten me di watem wo ho me metra bonten me kan be challenge wo e me kan se me ni kwa se me kan dabi ko me ni ani e bia metuo akonya na wote so wo ani bia no wo ani me ni ani me ni ba akopɛ onzo ani bia na e4 wetima ha me ntino emra ntie ma ba wa yesu so e bobra mo ehwa no kasa yi na ye bibia ni ahwe nyina da tia sem eni hia emra ye nkokora bom ne hia wo da zi betima nyini aye sampanifo ne hia medam asepa se mo atima so pem na mi hyiram ne wona na dom ahwe so madawro ma mo ne mpanifo nya tran konwa esremo enye man kitinkiti bi koso a kofo complain kan bomochi dawro mo wona na bia meka se wo ba ne me wona na ne me sabio enimam bi ensem fata wo ba ya nkofo bi di watem ye hu e be ya ne ha adwene ya e ha me tena twen firi ho yi hu firi ho se de ba ya obi ntimi meka sentia wo kwa akonya wote so no so edwe na akonya wote so ya akonya ketoa konya kese ne anidie bi ese fata de ma asanteman anidie bi ese fata de ma Ghana man ye de ma bono ye de ma sabio mfante ye de ma nkran ye de ma nodna fo bi enfa bi ma doma ankuso da ro mana da asepa so timpia ye taso bio ye ko hen ye ko minua baabi minua baabi me kanse me videos ma ko tere ma minua baabi so akasa na wode wa ye education kakra akasa church ne mu kakra dia ma yenye bloggers no ene doma bloggers bono bloggers no kom asem ya wakasa dia ma bono bloggers asem ene bono man se ono ye bono ni na emomu no sabio abrofo samose me promote mu dia munhwem no mu promote na munya samo takre asanteman no munya samo takre obi no because who promote one dey na wo takre obi a be dey na wo dey ayi wo se obi dey na wo se obi person wo dey nyi enti se wo se me mituwe na se wo se me dey me wo ade yi se be me wo mobile phone eguta me na sa afon eguta me no wo person wo se me dey na wo use wo dey a metwe ma ona me ntwe ma wo da ene me ntwe ma on so dey abetuda wa kan se mebre se be watoto bombom dey watoto bi pa bet se bi o eye wa ukrum ni de wo kan asem kire wa ya na sabio ne de fa bi no na wati what you say because abunu memu no ne bi wonu mu a wo se wo prapra wo na prapra na yesei na she gloves no kuta sekan kuta praye onum ye yigatem wo yesei obi nkasa nye eye
nana deɛ no ai nana nko a na ja ai ebunu mem nko a ye do ma ahenkuro ena nana yi gatam de tene ma na memu sabio asantemam de ye ma ye hene opem so nkonko yi gatam e ma opem so nko ye sa once a wa no waye wadwani asantemam nyina se o ka ho bu mi nyina nko ye general cleaning ai e wa asantemam kejetia na no kura no eya na ye makwan ma ne nsom enso no opem so betum ayi keke no watibi se na wode ya example akyerɛ adesene wɔ na obi asom no mai bi efe keke sini nke no but embeje wo se da bia na betfa se no okwesi no okwi da no de ye asantefo no ye nyɛ saa ma opem so no ntenante na da bia na sɔre ya na wo bibi yo pem so bibi e na woni bibi ye na da bia bo sɔre ba fa sika na ba fa press wo kwade tigatem no na ye kura ye ntuma no ye kura ye ma ne nyɛ saa de no ye ma ne nyɛ ye ma ne nyɛ na kumasefo ma ne dwadifo ne ades kura hu mpem se na be ye saa de ade ase bet ayana once one wa yibi no dia fem no dia kire se ye nyina ye mboa ne ye ni krumu ni ene de sanity na hwe oso wo shade be so sa santemam hu ha enya asantefo nko ete o man na san kumase ya se aya manfram na wa ha ye wo dagoma fo wa ha sabe nordness wa ha ye wo mfantefo wa ha ye wo enzema fo wa ha ye wo nkranfo wa ha ye wo abunofo wa ha ye wo other tribes voter region other tribes ni nyina bi wa asantemam ase de se bi subane ni nyina nyepe bia ni subane de subane de se nyinsen untumi mfansie utwu mutan abede bipi anetie awuso yen kodin ko tie nua ba no so nsem a wode tu dwa e de ma doma ahemkromra na ye ba ye beto aso mama ka mo kasa atendidie no enkrasesa ena meka se muntimi force obi ma ye njidi amu kanidi ye ya aprofo adubra wo se ye ka no credit share what you say she ase adene bae no because of tribalism ti kofiani no instead of say krani mani mu yake adene konfo anoche no ye mpesa asantofo bete because the mahiri na yeses ye mpesa asantofo musumutu we sebe ye ni hospital kesie bia adiba ye ni nke de kofi ekọ konfo anoche nke bi kra nke timi ye hu bibi ani mu na tribalism no na mamenka asomo nkyerɛ mo sɛ dɔma hene yɛtimi fa ne compare na ɔsɛ tutu da mete dɔma hene so a mɛsɔre mɛbɔ ne mu ase ama me but the truth must be told no kore mɛka kyerɛ mo ennɛ dɔma bloggers ɛne abonofoɔ na mo se mo kɔ ama dɔma ne sɛ you can never compare asantehene to dɔma hene da. The earlier mobeti asiesa the better na best at promote what dey ye and I best at promote ye asante hene e da asante nyina no do my hene grant me fa ne compare man pon hene what you must say si eka Africa asante hene to so miensa anase mienu I stand to be corrected asante hene si hene asante hene tu hene do my hene eye doma ahenkuro hene ena nkrase bi ehhehye nase ba doma ahenie entwam wo brekum entwam wo sunya entwam wo wanchi entwam wo tachima entwam wo nkranza ne nkronkra keka wo ho mu ni mebuno na mu di yatem because of the obi mo ye ni kire ma kire mo ye ni wo here ba ko a oda ya no itu doma ahene eye ohene a oda doma afo no but onna bunu nyina no ena asante hene eda asante nyina no si ekana ni monyam sikamu baby asante hene di aduru no asante hene hia obi se obi be promote na hene o do ma hene na hia so obi be promote na hene I am telling you guys the truth it is say ye fire ho toto na de ye me ya pa ne se edura bitie video bi ana asabuno for kofi asemi ba asabuno for bi mu ye live nako to omu me se me ne won ka wa asem kra me pese mete enso bo kasa bia na mo compare asantefo to modie instead of you guys to promote your own na ne dia meti me na meti es na me sere bele na no
bambo obi ti o enkran mmene be ena asante bela asante hino kra bankuni wan bansie no mmene be ni Kofi Asemi de hwe na ekurase semana sedai me do amentiasi o do ma for bloggers me do amentiasi. How many of you guys enna mo promote obi mo amugo abrochire no Kofi Asemi ba ya musimo de mo nka no kra no? How many of you guys enna etimi atwa do ma hinkro de ekoso do ma etimi de abeto mu page a promote ne da enna me ka cho say asante hini hia so obi be promote no mu na mu hia Asemi ba ye ya ye kan na de ye me ya pa kra wo ni se na no lady bia ono odi odi Kofi Adomayiratem mu amodi Kofi Adomayiratem no mu bia no si Kofi Adomayiru ene na ye me ya mu bia no a si Kofi Adomayire oba wudi Kofi Adomayire wo read e show read ase ho sapo read e show ase ho sapo wudi ba be di Kofi Adomayiratem mu ho be na ye muti abrochire mu nsua life mu nsua ni die e na de aka mo aya tindidie no aduru mre o se mo amusi mo fight amadoma eni mo fight amabuno no ye ka ye hubom ni ye promote ye de na mo nchase mo sora na mo compare no kore da wa mo ntini nka no kakum abusia ejire kwakuo no mu se mo ten se ma ga ne kan no mo ten se ma ga ne kan no watoto wakekansem wa cheche wo se he there's no way eboroman ebetimi de ne ho atoto asanteman da nyana me ko mo nkofo na e kan o wo se there's no way eboroman ebetimi ne ho atoto asanteman da anana do ma ahinkro do ma ahene even na ajo bedu de ne ho atoto asante hene da ontumi da ko bibie ni ho so what you say wo se o sa kan what you say wo se eye do ma ahinkro eboroman mu no na ajo bedu oni ebono nyina so o wonya bono nyina hene o wonya bono nyina hene woye do ma ahinkro hene ani nkurase nketua bi ehye na se nkurase nkura bi enuru be 5 mpo ene ehye na se ne wodi o muso pati asenti do ma ahinkro no eho na odi hene no oni ne bono nyina ne hene na wodi no entra sunyan entra brekum so what you say entra wanchi entra hehe emma tachima akora eye do ma ahinkro wa no odi hene enti ba ne sei ena wo sori a woto ayampia sabio wo kan sembidi ede emane asanteman ede man opimso ede mane otumfo osetutu woten baabi entino mo ye hwe ni ye asema aga ne kan no asema baba wa no o kan za mote bi za mote nsem no abusuya ye no bebu wonu ma ho ya na ye tia aya na sebe ha adwene bede na beka woni hwia wo beka woni hwihwia obeye inya so be ya no aye din na watan ba bi din no ahade because ense mebiri akoso a se bia na asefem ana areho bo se na adwon be ho kan sem bi na ama mrantia sore ni aye yo ayeye so ati asiye twese asemi bai sebi Kofi Adomania e pronya problem wa ba fashion no be nya problem program ase ensem no mimi ni hobi but utie Kofi Adomania wo kan na so nya hawo na wo be address issue a wo ba ya wo de sebit galamsi ase na be katakata wo nsem so e be takri otumfo galamsi wo so tu mem so sebe se boro mo ye galamsi wo ho do ma ahinkro mo ye bi wo ho no mo ye galamsi wo ho no mo ye pama original minister kra be kan wasem be te woto be kan se wo akira wo hu sa do ma ahinkro ye nye ebunu ye nye galamsi wo ho enso galamsi sa ne papa ti se wan sori a beto be gwadwan ko be diama sebe ebonofo edi entia onim de wa hu ntia ena ma o kan sa ya wonim se sebe wonim se do ma ahinkro ye galamsi wo ho wonim pa wutimi sori betena won na wo se me fati galamsi you know some ye galamsi so do ma ahinkro ebonu mo ye galamsi wo se wutimi ka se ebonu ma be bi no ye galamsi wo hoda na wo betu nipa ko be hu be pam be mi achiri pa kro be ese but now original me be kasa eso a
so hu no be kan if you want to fi obi ahun se nana wo se wo ka bia wo kan wa congrats why is I was your yen twas nyen fa last video ni mra last video ni e bom nko na e bo bom nko an fanti ne ye konfanti mem ye konfanti mem I was your for eye ni nua manum binum ni nua manum binum eye omu free fanti fanti mem minim sabi kropo poti ya mu woso de bet mu betie nsem no ye omu kan ya no na aya na da bia me kan se mi se ade ba ko ye me ya asefem ne se sabi wo ye wo hempon biti akonya so na bibi ni a bibia ni a wo be ye wo social media social media ye wo ho so ye wo hene na sabi mpreduasa madawro mane susum na so ana no mpanifo atana konya se mano fo mfa ncheme sa wo ye wo hene wo ye panimu bi ya wudi mu wanu nyam bi na wo de ho be for social media so ha ho se ne nkrofo be si ahoro wo no se ne mrante ma ba be si ahoro wo no owure be hoda wani mo nyam ekura no be se be ba fom social media ho mu ade o social media fo nkura mu ade wo mu obia wo mu hwe na abusia yenkoni enko tie nsem pa ne bombo matoto bia man na nadom ahene mikwa mi hu video no mi hu pictures no mi hu audio no na nsem wo maka kire na nadom ahene asefem papa na minim so bi ko kan ho asem se bi mama nkasa kese abusia mama yenkoni enko tie ye nua no mfante fo so nsem a omodi atodwa de amane na doma hene osajefo ajima bedu de na piesie je de be wo piao na mini Kofi Adoma na nka mukuru ni nyamba tonwa ade abemani no wate nka bebi a mesesi ka kodu bia ne sa wo hini jonchi wei atwema so ka atwema so ohini koto bonkum ya so wo je mo fa from na wo ka so yo hini Nkwasi afọ hene ohini hwe ntoma efra wo ntoma fifi ntoma asene na obi do manyi bia be platform akada fanti fu ye fi man ya techimanu fanti fu ye nyina na ye fi techime ya history one king kan ye oye man kesimfo no na bi omo to kwa wo ti nya fanti fu nyina na ye fi man kesimfo fanti fu ye nyina na Jama Ghana ya Gold Coast abredo na Central Cape Coast when on ye na ye de ho ono nam ho ma abofunu tum wo ba ho ba fefe bi no wo de wo fe yi se ye fiteti mananka wo be nya nkofunu bi ya so pa so wo de wo no kre ka wo so na peke o se ya fu amen fanti yi bele fi ya fu no ama nya fanti na wo asiki ye mfiteti manu ikatuna bebi ono nchele efi wo awon kunu fu awon jama fu ko kana wo fi asante be kan wo fi wo kana wo fi asante be wo si wo fi wo abu hu be cho bi ne sister ade ba ko ne se wa no papa bola bebe ke wala so hina no bola bebe wa sama ba wo ka de ko galamse ya asam de ko fefro obi mo che de we twado won twado galamse en to do hin no wa ro ni preto bo ogira teche ni mo ori e de wo so ho ori wa pati kansa we nya ka pre na wati gabla o ko shibi wodi ayo ko hospital galamse ka we na so no wati $5 million na hospital galamse ka na wo ko se sika no hin no ko ya UK ya na wo sro no wo so ndo ko se sika na sa wa so sika ni bi a na say no oh sister abusian for me say my some life I did on my pronoun because papa no me dem kura me friend do my hene do ma nyansa kitikiti mpo nyina do ma badu wa chimi do ma badu onim nyansa on hine ofre wo bi dihie
Afro obi di show. So me ya adwuma ma wo. Wa be ya adwuma na ma wo. Onu krampo no ni sika na oje ye no. Osa di dua wo ho ka. Na se ne osenra. Wakotna Bunu Regional House of Chiefs say wo de won tutuo na binom na omoye propaganda. Kofi Adoma ye propaganda. Ode chese utimu se akwa no obakasa wontu fu inche aye Jimmy minuaba aye Doma wa Jimmy Obekasa wa kwa petition wa pa sabi Obekasa wa kwa petition bola be wanu petition so wa makasa tanka wa makasa krankeye once I take a bit of share Ajimai no only free news because Ajimai na ya Sante 14 edin kan etosumienu ma on fra kente because kente no matter say Ghana baby okoto no bonwirefo ne enim so monwunu kente enti ma on fra kente woni bi na bi akwa ye e mu kan because no kasa no hene na ono wote onum no minim adwena any nyansasem ne afutu a wode manema minim se adayidoma bedo hene no ne ba wa wo ne last born kura nim nyansa chesa papa no de ntira mekasa se ne ba otwa to kura na akura no okosku a onim ni benkum nim ni fam one na na wati na mini Kofi Adoma na nka mukuru ni nyamba tonwa ade abemani no wati nka bebi a ka wana osuma ye yanche no wana ya besu yanche no ye de wana ya besu Mbala sister, I'm so proud of you. Someone use yanche no to some phone we can apply we are I my do bola bed bola so bola bed occasional school akwa shirisa Obazo obakeka wati asema na msa akokwa na egu wenu nti na ajima bedu akokwa na egu wenu nti no ukotu bidie na oba wenye sika ma no so onza nkwata so abakeka wenye nyanza sema ehu cha opampa wani mse kwakuo ba akom de no hello yes hello na menjira mun ye One soma mo no ni krum vondo ma go one ya na soma wo Mbelafo ni krum vondo ma go one soma wo no mo sada no mo bi dia Sante fo ata no me kan dem fo no one ya na soma e mo a wo ba je se to ma hene ne mo musika wo mo Mbelafo asi asemo akwa nke ye di ma tem ana ye do hina tem ka batana wate obi nsoma wanza na aha ya ko obi nsoma wanza na ko akoka Ofu so na bibisan. Pante hi ko be no feed ha for so ha. You be doing nothing when I will be papa to be now what I can say. Na do the infant for the youngest in question na wo di baby na na so you do not want some day wood of Enti no asia na fantini be no mo no so ka je ne fantini na no fi man kesin eh fantini fa na ko to atwere wa fantini no go fi de do man fo ye nuanu na yi fitechima de na ka de ye nyina na ye fi fantini ko ni nyina no fitechima no I am a Wofford, you know what you can to my bed, you know, if you get close to the future. Don't feel taking my prana, when you are moving taking my prana. Be a woman or my phone, I shall see. I'm going to put a fitting. Now, the cold be today. If I
One bedroom was in Santa for 1 hour. No man, I was, no man, I one or tea. I want they might trim 2 days. When you need, or no, Schman, because I'm paying the back. I wish I have for 1 year. yo. Mama, I do remember seeing them. Yeah, I hear one. Juma, Mune Juma. Now, that time I about the Alcasa. Find the phone, and find the fast more. Not the wash money. Chassis, so I don't know. I knew I was saying, and then we decided to be dinner. I didn't winter one. Because there's some why back on to well, one of them, Papa. No, I know that's a lot. No, why did I hear the press conference? I do in your video. That's a part. On the way to the contract, I signed him only to Galam State. Why should I wouldn't enable Gulodo? On him, let you know the day you're not she pro today. A do the land kind. Let them say, a yalla, or yalla. That's all I'm going to promote. I say that what I hear fanciful or you didn't do. The man for the case, I'm a main bully. Main bully. I have fanciful, you wouldn't know him. What I have wow, but one that's fine. I'm fine away. In nature, I say, Why did you meet you put up for you put it before. They not. I want to have some for. I don't know what fun I don't one side don't believe what. I like us one or Sumali. Or he didn't know the mean Panabado and young fancy, the infant of Bacada one and small young fancy. Yeti Ghana, so say Ghana ni be any problem do a man and got a 4 way now. We so it is a woman. Not today, I don't want to say something or don't you? You go fear the man. Why not something? But we're Ghana me. And it's a wood thing because I think we are more kind, more idea. You make them what we're Ghana me. If you are the way Ghana way and we are doing more man Ghana in Ghana. Oh, you're doing more man. We're Ghana in Ghana. This is an incuba. You make them what can be. Oh, be the baby in that way. Abusia fo kakum yajina wanum ere yajina wanum yajina nanum gagwe yajina nanum zamo tensam no aho eya ne enye anigi ade enye sede ade ne yare bia mekama sem se wo ye panimu aho di wule mu ma yin be bi wonu mu a ma unima bi nsisi so ma ho hwensem amaka enam se wo be kan se propaganda nsam nti enna Kofi Adom eye nti hwetemedi omodi adu na sebe abonofo nim bi sufa camera se omanimu a ema na mu abrochima mu no menuanom menuanom ma no me maamefo no mu abrochima mu no sebe mo fa camera se omanimu a na mu di sebe Kofi Adom ayere atem no so mahu de makọ prama na najima bedu mo hu nsem makọ prama no sebe atemedi amaye di papa yi di sebe wo papa bi no anka be ye wode atemdi omadi no woye o maame no anka be ye woda na ti mesre se momma ye ni bi wonu ma ye bia mom nya twitwa so
muti bibi ewo abrochire wono muti bi free Ghana abrochire munye investigation yie munduodie no mu sa asem na mo beka ho asem the right na mo beka because once amafa social media abaye obia atweka mesene no oye news obia yese no oka bibi oka bia wo ka asem bia pe ho evidence to akire ansa na waka ho asem because they wote ya wote da se abra no makora so na mo ka bi na mo ka nsem ntinita bia na mo blemu mu di atam mu di he sabe udi pen mu bia chi obeya ade a enye udi pen mu bia chi anu weche obeka asem obeya ade later on wonu ho ba na e too late ti mesre yenua mu abrochire abronfo nyina asantefo mu abrochire nkranfo mote asem a mumbusam yiye munya investigation yiye because ensem se yekoso da bia mo se de ukrom hine ti woni yedi natem ni ye kan sem ni kwanse ye katre ho ni ye di mpanimfo atem ene man mpanimfo atem ni di ni ntwada no ti ne ntwada no ti mesre abusua mesre mi nuanom mpanimfo mesre ma me nua ma no me nuanom ma no moma ye nhwe enima bi yi nyesa da bia no ye bi di atem se ya ba emwa yeso what you say abusua wunya subscribe channel subscribe say no like no comment no share de ma hofro so nya bia den ahwe like sisi like na comment kire wadwen waso ma meken kire wadwen o issue ye hu sisi ma me kire wadwen ma me why kire wadwen ma me pa na sabi nsem bi ha nsem bi asefem kakra pa nsem bi asefem na notification bell na ho click so sisi click so na video to on sabe de be ka bi wa hwe ama me edina eso TV edina so ekwaku Alaska ba akopɛ mmia na msie abusua mi nkasa kase nsɛm no ha adwene edi adwene da chi ampanifo se be hwe so frawo si edi adwene da chi a be hwe so frawo ntino abusua medem bosia da sene e be toa so e de amamo pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.